Uba S. Osborne Kharjanau kurtong ke Kongres hak election jit nong tau an cak yang dorbar ke Jela Meghalaya nak soyong konstituensi ke banlong hak sepau tarik Jembang Arja Arpulai ulaong. Baka jingkerban ke jat benriu benyok menteri rang ba dau khasi kala yap no hak santarik ulber Arja Arpulai hak ba ke United Democratic Party kala lek kersan lang no ya ke National People's Party bantau ya ke sorkar MDA2. Ya kene uba S. Osborne Kharjanau ulakran hak jingyalang yalap election kebala long hal yo so yong hak santarik Jembang Arja Arpulai. Hak ni jingyalang panjang kersan nak ipat ba nak bentau ni kurtong lawan banyadon lang dau ba Vincent H. Pala Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Charles Marngar UMLE bat MDC kemah di nalor kiwepan. Kumpul cepat kemau ya election kepada dem. KJU bikin mau. Ngau ba soyong menteri gede pedan boktam. Kayo pencit kamadin. Lalu berjit hari pol nilai ni lah syadilah. Harga pol election jualan tempun. Kiong ke UDP, ke Seng Lulung, ke Seng Ikri, ke Seng Yadari, ke Seng Ayung Mtepsyuk. Ngasngau berkata ke parti Lulung terpada cicai keri bagi temriu. Upai baru ngai je kata. Upai baru ngai je kata. Bangan itu niok kampung UDP mana kini. Henry, ke Jingja ke Sosi ke Lomba. Baru kita menjadi kisah ini, jauh masendap nyebut agak arterik. Kerigi berawai, rengkat pak kisah balang kidawa, mementang ide unjuk cimisan rukasi. Mereka UDP kedepan bat, ya kata ke pos cimisan. Kata kedepan cimisan, jom kecai kerigi baru. Iap kemen, hagane kiyo, banyo cimisan kasih. Agak pemerintah pemerintah. Kalau jauh, pikir mau itu ki arwah ki MLA, jok SSP, kita persang bandai ki LPP. Keseng itu kalau pelong ki tinggalan formal plan. Bantang ye ki shop jok ki arwah ki MLA SSP. Dah baong ada piman bai, kenong gay bersusi. Kalau jauh, anda kita papri arwah ki MLA ke tambahan bai. Jauh, hagas ki sonde. Presiden Jokowi UDP, kepala jok buan kita kat lewat dia beri Jokowi UDP, sob ulik, sob kontrak sama banpom yang kata suka MDA2. Kecil kerban Jokowi cai beri yang beri wajib misal lokasi kaya plak ha kata isi. Tolong KKI besok senai hadu kata tak. Saya cai beri lagi kata. Ya no macamnya. Nila saya ya kata keseng belum. Keseng igri yong, Henry, Isyadi, Kamaka, jaga NPP bat ke BJP. Agak por ke election yong no, ngilem trepan cuan bat ke NPP bat ke BJP. Kasihan agak ti keempat COVID. Lapoi jaga NPP jaga BJP. Yambre ki pai nomor jaga BJP. Balai bat ke UDP ke ti lagi. Keseng dulu. Iko pakai kisah belum. Henry, kepau muda. Kini parti tang baca election. Tang ban bendi pera. Bagi lagi kisah dulu. Saya kecai beri kerana janu kan pai. Kini institusi berkaitan tak. Kecingwan jauh mudi. Hapau sulong dan sakit di Pesmai Menteri. Kepau syai balas sencar dengan BJP. Balas sencar dengan BJP. Ngani BJP yang tinggal. Keteng BJP kena Hindi Bharatiya Janata Party, NPP kena National People's Party, kami beri kena hijau.